di kan a wo de PS so a message say obe subscribe amaye na wasan so share like he amaye na dwumadi na akwanim yen yen say eye odi for prophet Ebenezer Pambo say Ghana so for ni bia yom ho shifting cultivation e de enti na work kasa yen yen say owura anyonyam for John Dramani Mahama eto safre asofo kudamfo nyina ene omu share edi nkita ho na nhyiam ne course na papa Owusu Bempah ekofa mic onya akwanya so won mompa ekofa mic share nkom enkomishene chino ede nsem bebre abre eye papa Owusu Bempah enipa bebre ekasetia ne se wonya sa concert na sabe wo ye ne Ghana fo adwen na wodi di agro no prophet Ebenezer Pambo so ono ne obi odi kan ya odi ka shem kom John Dramani Mahama enti me fa Ghana fo adwen enya agro ne wonya kwanya age mic no nkyere se wono na wa shenkom enumpo NPP fo ni bi enso edosopo ne pa ekeka omadwen ekire papa Owusu Bempah wono so e de threat abeto ama NPP for threat no menua anu odi na chese nsem ehihada ka se chese okita NPP for secret e de sunsum ne honam na akwankyira wa ya mom nyina me yenti papa mra aya no kura se me kan se ya papa John Dramani Mahama bibinti bibia beda no so omudi ne ba obelusu ampa me kan no anam say ye nyame na fa me so kan nti 2016 ya papa no lusi 2020 so omodi ne bai enu so lusi na me kan se nyame ani munyam me o papa no masofo Ghana ha me de ani de ni buo ma wo mo baabi o maduru no me nuru ho me kan se nyame ani munyam oni pe bie no mo betimi atanga Ghana konya no so Abraham Owusu Bempah ma membia ni pa ne betimi atara so me ka semwe di ope oni matem baba ti asem no biem o say me say sunsun obi opeso tranga na kunya no so sami Owusu Bempah ma membi onti ni president any president adi sami me bembi ma papa tiena me kasim wow osofu bi ba eti papa mpatubo eti ni osofu bi a wono so won sra wono so betimi aka ba sa wo amamu bia sa osofu no kura beka enye yie ma me kasim intro eso achadi onyamedia mu bia hwe me ena me papa Nicholas Duncan Williams Bishop ena me papa Victor Semo ena me papa Bishop Kampuku Isturanaba ena me papa asofo mpeni 40 kwemo ene papa nyani mbu adumo saa mpeni fo ne de 7 predia sa me nu wo mo level na me ka no kra se ya papa Bishop nyankopon do my Ghana ahye ne nsa ene ne ba Owusu Bempah Ayi Bishop Ben okay. Bishop Nicholas Duncan Williams. Oh okay. Na mami kansen bi. Enye nkwa na ya asofo Ghana how. But generation bia tem bia ne ne onyame. Sunsumu odi oman esenensa. Minim sa asma make nkofo beka sa akọ ya ahoma so menya ahoma so. Hwe mo provoke me. NPP fo anhwe yie. No ko so provoke me. No mo yo imagine so mbe ha imagine a. Ade a me yo mo no mu di agora. 40% crowd Bawumia. I'm telling you, Opa Bodete to make me a Kwasante region. Just 7 days per. 60% Kwasante region. Na embazo enu no. Papa tie me. Papa metio. Me kan se nyame ni munyam. Ba me bra me ho asio. But me nya sofiketwa o. Papa, obi otimi kasama Ghana nyina sheki. Ebro mo chie me no. Me dam nya ne nsu oto. Nsu otoy. Ye yinia ene nsu ni jaye. Efne nya nsu problem. Enye nsem gina na yakaw. Maame na nti ama a wo mu chie me no. Enye onu nti no mu chie nyu. Na maame ne manfatu anko ni fiu. Enye no kwe. Manfatu anko ni fiu. Ye di me ko sesel. Na me ne tama wontu me kasa. Tama wontu me ka tire me se. Enipa obetini ami ye gya me. Aye Victor Kusibuaten. Entaji se me frɛ madamfo Victor Kusibuaten. No ne IGP kasa because IGP ne vice president of Victor Fio. Enti obetini o makasa me ye gya me. Na omu se me de support ama honorable Ananchremantin anu nti ana omu ye me. Chama wontu na ka kire wo. Na me support ema Bawumia. Ana me ka kire se me kra honorable Ananchremantin. Mini ni sia ba bia da. Ma hu so nam ho. Ampa satam sam ni ni sia da. Eso mu ja sem wetu me switch ni ko shemu. Ama handcuff egu me nsa bompem abra me yare me fi e wo sel so nom. Ama awoti gu me so. Me se sabra na chama wontu mi ka kire wo se. This only so for Kusibuaten kasa no.
Kusi Boate na de woni ni wo apotwe bi anantantaw de bi problem bia me ni problem den ti kra ma me di we aba mu no me di we bam ama obi ahunu se enya ma me ni nti ne kire me eye o man kasa o ma ne ni die nti o mo kire me enya ma me ni ntra eso sa tam kra na me kra ho no abo ala kire man me ni tia ba bi ada what ma say because me wo ho na chief of staff frame me o frame me no say o papa say na support ema Bawumia enam semate tie nyina yampa abo nyina no o papa ne wan Bawumia me ni problem oh a chief of staff na frame ma me frame o pare na frame o pa busa no se o papa say o pese o de wunu ya Bawumia na banti for support man nam semate o Jubilee House ma penny ne me kasa impo me call no office on inside mo ne me kasa nam semate ti me ni vice ni problem o what ma say the omu frame fake ebra nyame na me so share nkomfa NPP so mo ba power de na me ye angel but and now mahunu say ade no say na nyame ko afedi me ye fake who can say wo mu di agura wo be kwa Ashanti region would 7 days 30% and 40% kura wo mu nya eno ne nyame na aka che o se kwa Ashanti region na so obi na ahye wabufuo e na wo kwa enya nkomade fine eno no kire say so nyame dumodifo bi tumi a meni ni ho agro enya nyame na ka kire Elisha so mfrens tisire mo mawe nkwala 42 nya nyame na kae but enam so mo provoke Elisha di Elisha so kuta tumi nyame di amano e mo command men sisire fi nwura mbe wi nkwala 42 eno enya nyame na kae even Elisha crackers one premention to enya nyame na ka kire Elisha se mo mention to Elisha se me mention to Ofite Israel for mu behunu se nyame otumi 3.5 years na asrumu ato Elijah ba biem no se afede memensu ato opeda ne sa okasaye na fensuo started seto enti so bi odi for yeni no ho agro enti NPP for na motiti mu fie na social media so mudidi mi Owusu Bempah atem no mu hwe yie because nyame na meso ye bia ma mo ade a mente ase kra ne se tama papa John Dramani mama ye president asembe ne nyame amfa meso anka ama nsema me ka nyina kono kwa no se nko chime ni bia me chime what ma say na mo aye brema mo no mo aye mi wei e be ka de oye odifo e wo Ghana kroma baba edi na me de me ka kire o mo se o mu ma me bufu na me tuka ba Ashanti region o mbe hu de beti me nyanya mi o eno papa ya me je no baba o 60% ko mu nya na Ashanti region baba no wo ba Ashanti region no a Ubeye demonstration na ubeye campaign demonstration papa say nyensem nyina na meka no radio so okay opani sabe me nam ho kwawo mesesa odo comment be ba say ni papa Owusu Bempah ye Ghana fo adwe no didi agura na say nyamedwuma no na oye